Kembali pi berkhaj bapik mentai ni video. Kani di kesem siat jonga pedang ni pok riboy mah. Ini jaka khniat filak bani alang khniat ngan ailang dan lada dan menu-menu pokok atiet ini kesem siat. Kejeng hek ni jaka kalau komba kalau komba praja square feet ai. But ngamut ban dia nak ikan ni ka jaka kan dia lang bani kesem bro ni siat ngasio ngakhir bahar ka sej barok khaj. Bagini siat ro filak ban mi kai habar. Yo bam leer pengat di siaro charu stemo kalau tu begini kisah ka mentara borni na ba kadang di kapor telang teka kreat mo kasiar hapka hamtam kumta sili ka dumsi tengah hapka man pasai kasam tu chini kumjur ngaya kumtu hi te kasam kalau kumtu te lada dan manu bakwa menthiet sa contact phone number ndain re iwei sanpra r iwei hinyo r nrio mo kalau kumni kasam terus jika bakapeleng ngabuk ni siar bakapeleng bat kumtahi mah te sawan pe imapi dakwa sekontak itu nomor baong namatan mah ndain reu iwei sanpra r iwei hinyo r reu tar ku apet kadang hani hajan umran kanika semsiar bangamut bende bat ijakaro pelang chenang khniat te saiwan mah manu bakwa so contact how to number walau tangga tahi kalau tahi ko bless you